Međunarodni dan žena simboliše borbu žena za ravnopravnost. Prije svega ekonomsku, socijalnu i političku ravnopravnost muškaraca i žena. Lavovsku borbu uspješno vode članice udruženja roditelja, djece i omladine sa posebnim potrebama Futura, govori članica Vera Mujić. Pa mi kao mame, mi smo se prije 10 godina samo organizovali baš zbog toga da olakšamo i poboljšamo kvalitet života naše djece. Veliki je šok, ja već imam odraslu djevojku i već sam neke stvari mogu i upoređivati, govoriti. Veliki je šok kad roditelji dobiju drugačije dijete i onda je samo važno da što prije prihvate to i onda to postane normala. Znači, ja mislim da su sve mame borci i hrabri i sve mame koje se bore za svoje dijete i uspiju u tome. Tako i mi. To je jednostavno naša svakodnevnica. Mi pokušavamo svaki dan, znači, da uljepšamo taj dan i svom djetetu i nama. I opet u zavisnosti od podrške, naravno, i porodice i šire porodice, zajednice, okruženja, odnosno gdje živimo, od toga jako zavisi zadovoljstvo ne samo djeteta nego i cijele porodice, jer porodica je u stvari osnov svega. Značajnu podršku i pomoć imaju od lokalne zajednice. Danas su čestitke u povodu 8. marta radile učenice iz Mješovite srednje škole iz Gračanice sa profesoricom Jesenkom Pitić. Samo moramo više uložiti truda u edukaciju stanovništva. Znači da smo svi pri ruci i profesorima i učenicima i mamama kojima stvarno treba orden dati za ovaj nesebičan rad, šta one proživljavaju sa svojom djecom, imaju tako malo podrške društva, našeg društva, ne građana, nego regulativa. I gledala bi ovim putem pozvati vlastodršce naše da olakšaju ovim ženama, da im uvaže ovaj rad i trud njihov 24-satni. Pa da barem ovaj 8. mart tako na taj način nekako obilježimo. To bi me usrećilo. Da se tim mamama prizna puno radno vrijeme, ako se ikako može. Meni lično će to biti cilj, uvijek ću biti uz ove žene, da one koliko toliko olakšaju svoj položaj u društvu, da se ne misle o financijskim stvarima, da im se barem to obezbijedi. Esmina Mehić iz Gornje Orhovice 3 puta sedmično dolazi u Futuru. Brinim se o bolesnom djetetu, bolesnom mužu, šizofrenija koji je 22 godine, čerka 20 i svekrva koja je nepokretna i ona sad je bolesna. Vahida Ibrahimović, majka 23-godišnjeg Kenana. Dovoljno im je samo da me pogleda i znaju šta mi treba. Već kod kuće, iako su mi drugarice i rodbina, one tu ne razumiju, njima se mora reći, njima se mora da kaza, a ovdje sve smo isti, i što se tiče i lijekova, i terapija, i života uopšte, bilo koje situacije, ove žene me razumiju i za mene i mog Kenana jednostavna Futura je život. Zadnje 2 godine dolazimo jednostavno radi druženja i čula sam od drugih žena kako one ovdje dolaze i da ih je lijepo i tako sam ja krenula. Ovo je priča hrabrih i jakih žena. Sretan 8. mart svim ženama uz današnju poruku budimo jedni drugima podrška. Ovo je onako, a malo su nam tanke ove. Evo. Kako se nastavimo? Može.